shuh lait thaw we chapri ubanya ketika skoti Aprilia nakti juga jingmynsaw hadin ba ketika we Maruti car ka bapai nak ketika surok ba apa sor Shillong kata hajan petrol pump Anjali uneu Maruti car ulapai kensan bu uneu driver skoti uklem siam layo i ketika jingpai ketika Maruti but shuh lait silent uneu driver skoti nak jingmynsaw hasuangan pen isu ya pi video ke ba internet bah ke bela yolum nak kelang sodong cakari khasi baling baki social media nakali yang cakari ka channel ka karpat ya pi ba pen page do syabakut kenang ba pen i ya ka clip ya ka bonus clip ka video ke ba internet utam anda pi page bani abai ka video bat pi la bani kam sadin jong ka video bat to men taklam da bun ketin sunang nganya sedang bina saya ka wei bat ka video Komune usamla ubanya abaj jukam dei ikaj haki lentik singkin hakabai dei bat ka jinglong jong u hakba une usamla ubanya abaj bat bala record artad yalade haki tiki surok haki than polo ulai ikan san ya kami kari kun thei kabanya kali jongka bar kali jongka kala thot kala do ponu samla ulahir bali ai jingarap bat ban pet lem kali jokane kari kun thei khasi haka tiki surok Kita kamera lalong Tasan acceleration dia come on acceleration accelerate ta hi hai là dekat kabel này yang dah saya dah masih ingat mah pelat ke brake siap kon mekanik ngetrai ngalah selam mah ta meleleh fi mah Kikubor kabatesi TV. Kawai kalong kami kabadang arpuwes nem kerta kabasa hash nong traw kabahap hapok kawes kasi his district kala doe yala kajong kajingim hadin bala subajur bakla syak penyap dusman hagi briew kiba 4 la setia mentim hadu Syai ka samla ha usamla tanah kada bayar dam bayar maya ni ketika surok support new Shillong balayo ru bandring video ya kan ka jingjia bat pila ban sakhi maka samla kala tebe yu samla bala ïaid bebet chakmat bat ka samla kala kwa har ban kiu biang ha ketika skoti take away ka bat Tengah bentar je ni. Exhaust sakut kebatnya. Baik deh. Jesus pateng ko, exhaust pateng ko. Pai bat sngap pi ki pai baya ka jingkran ju ini kelong kaban sapen iskunya pi bat kano kalong ka ba itnat baru ba ini kelong ilang ibashalak shisha. Wanted ice cream. Wanted ice cream buat usaha buat umumah. Ta. Cepat mujah. Cepat dia buat mujah. Ta. Bye Mai. Boleh kuci tengah. Tiada nak kawai no. No. Ông bố trẻ. Ông bố bài. Ta. Bang. Yo bisa Mai cibun. Bye con. Bye Mai. Con sẽ lại thằng ơi bye nha. Ta Mai. Ta. Hai anh hai dân bye. Bye Mai. Bye. Thế là cho ông lại cái mơ. Ta. Wow. Kering nè. Pila on bela Mai. Tapi bisa cibun. Ta. Bang. Chụp bạn. Oh, chubang. Ni bang hale.
Wadah pedang bidan haka jing belajong Henry ini ikong ilami syakmat wud ban penyai kali hadin bagi pulet trafik kim sim ladan haka te ke jaka. Bat kene ke jaka ru kadai haki lain nong mensang kata pok sor Shillong. Bat kene ke video kala sapriang viral ru hadin ba lasaki ba ini ikong ila penyai hi te kali haki te ke surok haki te ke lain nong mensang. Kai jong ki pen shabi nan kasngi yang akila pen kende da kiri sapai ji hato em jakamawi nanga hain bok Sapriang viral kene ka video hakapor bagine ki reu kenthe ki dang yarwai haka jinga seng jongki kata hapo ka jalan nagalan ine ki reu kenthe ki bala mod baka jingroi ka lakot bakila mod ban late no sa jaka syong henry ka jingroi kampat god bat kum ta kini kenthe ki la le ran bat pe ep ya kene ka video Shillong में या Shillong में या Shillong में या बड़ा मस्ती मिलेगा मामा लोग का बड़ा बस्ती मिलेगा पुलिस Let hai brother good. Hai good. Here let hai. Let hai Shillong. Good. Let hai. Mi kene ka wake up video kaba amla ban modur ha kaba kane ka video menta kala sapriang viral lagi social media hadin ba phila ban sakhi hi baka maruti car kala kid halor ya ka maruti omni ka maruti ban bat kene ka video kala pin kendet ya ki pai ba babon chakane ka jela bat ha ka te ka video ru caption kala tho ba kane ka jingjia kade ha ka surok ba ka ban lait chakas nong mairang Den nakalian cho piki pai ba ayu pidan ban ang halor kane ka jingle jo driver maruti car hakabau laket ya ka maruti ban hakle. Saya komen hi ma piki pai ba hapo cho kane ka video pat sakhi hi phi ya kane ka video. हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ गलाव में पानी आ गया गामछा भी खुल गया मेरा लेंटी ये देखिए